Pemirsa pewawahan kasus COVID-19 nasional kantus tanggal 13 Januari lintang, kuningin mewali ninca pianing saihang ring rahina sedurungnya ni inggih punika kantos langkungan solas tali diri. Rauh mangkin wilangan ipun wawah kantos langkungan roras tali diri. Tambah sekali huku, kasus harian nasional mewawah penyuan diri. Kantos tanggal 13 Januari warsa kali tali kali likur, wilangan pasien kenak nenten ngelangkungin kasus anyar, nanging kawentenan pasien kenak kauningin kantos tigang talian diri. Raris pasien padam sangkanin COVID-19 nincap, sayang ring rahina sedurungnya nih kantos pitulas diri. Anut data Kementerian Kesehatan Nyihnayang, pewawahan kasus COVID-19 kantos langkungan roras tali diri, selanturnya nih pasien kenak wenten langkungan tigang tali diri. Dadosnya nih pasien sanes sampun kenak, kumulatif ipun kantos ye dasa 5,3%. Pasien padam wenten plekutus diri, dadosnya nih kumulatif ipun kantos langkungan 1 tali diri, utawi 3,3%. Selami pandemi ngelimak, dawok bulan Maret war sekali tali kali dasa. Ini kewentenan pasien COVID-19 sani kantun kerawat, kantos langkungan 6 dasa tali diri, utawi siki, petang persen, suspek wenten langkungan pitung tali diri. Ya Dewi Balipos Nguningayang.